Oke, spesial buat Mama Bunda Jia ya? Bunda Jia. Terus, sing dua lagu. Aku siapa? Aku Dewek Baik. Aku Dewek Baik. Mama Ratu buat Jakarta. Terus. Karo Ayai cabang bayi Jesi dia Malaysia. Aku majikan No, Mimi Albi yang punya Albi Triple. Kembali buat Ayai Amran wong temiang, Mama Yuda yang punya Cengkareng. Mimi Amunir karo Bunda Kasya. Di bawah. Dudukku kang ora terima ning ucape wong tua, tapi senok karo masa Arab diempani apa, Arab disandangi apa, apa sira orang rasa kawin anak kita iku ucape mertua. Coba Bunda Yuda punya Mama Yuda yang punya Cengkareng, Bapak Tuane Abran wong temiang, Bunda Ija. halo Tobat. Sia wong ora duwe Bapak Tuane Amran sing duwe temiang sedemen wong tuane iblis seneng wis ana calone duduk Mama Ratu mantune tanah kung tua yang pengen bahagia disempani apa, Arab disandangi apa. Mama Pino resep Arab ngerti kita sampai di kono bae iku ucape mertua. Iya, Di kono bae yo di kono bae sawere aja di nono. Mama Pino Mama Vino Asawun Mama Vino Bunda Cia di Singapura senok temen wong tuane iblis seneng wis anak calone dudu senok mantune turut sana wong tua yen pengen bahagia. Ayah Gisel Chris Production apa Arab disandangi apa senok orang rasa kawin anak kita siapa? Ayah Gisel no Gisel Bunda Kansa duitnya belakangan
Iya, terus. Bapak Pino. Yuk. Ayo. Bunda Kansa, Bunda Kansa. Bunda Kansa. Bunda Bunda Kansa. 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 Bunda Cia. Bunda Cia. Bunda Cia. Bunda Cia. Suwun tingkat dia. Bunda. Terus bugal. Mama Yuda sayang, wong cengkareng sing paling emang. Mama Pino, Bunda Cia, Mama Albi, ayo napi nok dini. Najan senok temen. Wong tua every seneng, wis ana calone, dudu mama ratu mantune, turut kena wong tua, yen pengen bahagia. Mama ratu, Bukakan orang lima. ini ucapane wong tua, tapi senok rumah sa Ayah Gisel, Chris Production, Ayah Gisel saya yang punya Chris Production. Win anak kita iku Ucape mertua. Toba.